Chibeting chua ilungta pen menen mai chitkeu zikrimdai summai go Marasam news kedere insa Zeme kona salyagara dale all zliang rong student union Assam Manipur Nagaland ne danai chitkeu zikru kono mamai ge anui zliang rong Zeme lesina me lui bomara me zliang rong student union gu senior leader nai zliang rong pram bezet me Assam Manipur nai Nagaland kedege lung zabamen te manata ge pechi guys lung kai madai general conference anui zliang rong lesina me Assam Manipur Nagaland ge lung zabamadu ku roga ben dui teti be ka pai ke zik cross roke tet ke robe western sumi ho ho ne kv klo deuge Nagaland zliang people organization nai parent district gu civil society organization ramedu panduira tabe tilia guys green fiki ge indefinite blockade peting ket geri tenri mara khamba mezege ne long kai madai general conference patsang hang teura kasin kai dele long kai madai general conference anui zliang rong lesina me Assam Manipur Nagaland ge lung zaba madu ku roga ben dui hechit ke zeng kai stroke mama ge ne choose hechit ke zeng kai set sumai ka chang lung ge te ke rahang ge all zliang rong student union Assam Manipur Nagaland gu body pay nai pasui te mera mene hedo dam bege sam kam kai dele zai apo zliang rong lisina me Assam Manipur gun dui te ke robam ze krabege ngira teloga babam be sumpui kam village parent district Nagaland gene te ke gu leize sale zai zliang rong lisina me Assam Manipur Nagaland gun dui lung kai madai general conference gu tariam nai invitation card ku gai be lesi pak poinera me tinga mi pui kana ka chum lungge anui zliang rong lesina me Assam Manipur na Nagaland ge lungzba mahangge pepe ka gu leize sale chipo zegene anui zliang rong lesina me ramena zliang rong student union Assam Manipur na Nagaland kangge lungzba me district level na zonal level ramene anuita kan chok pe sogai luze lung kan me dai general conference anui zliang rong lesina me Assam Manipur na Nagaland ge lungzba medu ku roga ben duige kazoga ra ku gai de lezai te mena na potariam inet ke lu rahange kulumge ning to kai zam rahang kyam gai de lei Assam kede gu body pe mera me wang duize de dam sambaki Assam assembly gu autumn season hakara tingu sam ka ki beta do tet ke bi ge opposition congress party ne machi ne je nebe kak pege Assam chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne saze Assam ge tingkum chang na je cross rokum ge ne chuze halui bo me mina changket hamingyo je refs rocket sokri du kangi je hakum te ra ka dalu me kyang na me ge gut kai de lei je sale Assam good chief minister ne saze tingkum chang na je cross rokum ge ne chuze tingkum chang na je ka kana lungge Assam gu halui bo mara me mina changket cricket me ne National Democratic Front of Boroland NDFB ke bo me gut kai de lei zai lui bo me mina hai ke dress strong madai ne National Liberation Front of Boroland NLFB ke bo me gut kai lei zai lui bo me hai chum ring ket me ne People Democratic Council of Karbi Longri PDC ke bo me pa gut kai lei zai lui bo me hai na ka chum me ne United Liberation Front of Assam Independent ULFA I ke bo me gut kai de lei zai lui bo me mru ku na me ne United People Revolutionary Front UPRF ke bo me gut kai de lei ze Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne Congress emblem ta ke machi nei je ne bege ka kai de lei Assam good Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne rangchi che kai ze tingkum chang na je cross rock kum gene choose tingkum chang na je kai kana lungke lui bo mara me mina chang te set si mene sokri du kangi je hakum te ra ka dalu me kyang na ra me gene panugo rem ro ra me misonga je pegut kai je surrender te gai de lei je sale Assam sokri ne hindi ka chi be zemena du bai kim je lilap te be human trafficking pir hange telura rangai je la lei je Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne Assam Assembly ge pechi gai de lei Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne saje hindi ne phumak pe human trafficking zemena du bai kim je lilap te be lui bomara medu doize kada behram kadege mata ibe pegu leize ngote perun maktale kane na poina ting kum krema dai kange ba me punui ki gene mirami ki ge mata to hira langte pedu zemena du bai kim je lilap te be human trafficking de leize sale Assam Chief Minister ne saja Assam Sorkri ne hindi ka chibe tiloi ga luze
assembly ge pastu an ranga beze asam gede ge miramiki ge mata tu hi zaba mariak silu rahange tleugai zela leizai chogu mene punui ki ge miramedu mata tu hi rape ne mene asam sokrita ge punui ki ge mata tu hi me mina daize ba meizai palam palana chigaria hazira me rogai be police station ge ne register tegu leizai chogu mene punui ki ge miramena du mata tu hi ra kai me du punui ne lesi ki de zai mipum sang ibe de ge pira nang leizai asam chief minister ne sale Aam Aadmi Party gu paper na Delhi gu chief minister Arvind Kejriwal ne danai chitkeu zekre ku na mama ge octo riso driver mi duigri ka krepeugi Ahmedabad Gujarat ke timui te seutera tetse matun samgai dele Marasam pogamene saze Arvind Kejriwal ne mi duigri ka krepeugi octo driver house te changma ke Gujarat police ne Arvind Kejriwal gu security reason hangzegne octo gri ten sogai ze Gujarat police ne Arvind Kejriwal ke keche samne tu gai dele anui hai manane chigaira Aam Aadmi Party gu paper na Delhi gu chief minister Arvind Kejriwal ne tingnami pui kana hangge Gujarat ke tepeze wangrabe Gujarat assembly election hangge Aam Aadmi Party campaign teuze tepe mamating noge octoriso drivers nai Ahmedabad ke kechengo je sampo ka pehige hemi duigri ka krepe octoriso driver bezine Vikram Dantene ne Arvind Kejriwal du pekime timui te setu rang kugai be Arvind Kejriwal ne jaze lugai je paba me hotel Ahmedabad timui kunta sna pigine octor driver pe nai gri gने pekime taktora ten samgai dile नमस्ते सर, मेरा नाम विक्रम दंतानी है। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी थी जो आप पंजाब में ऑटो रिक्शा ड्राइवर के घर खाना खाने गए थे। मैं भी एक गुजराती हूँ, मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? ज़रूर आएंगे। थैंक यू। पंजाब के ऑटो वाले के घर गए थे। पंजाब के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं, गुजरात के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं। थैंक तो आज शाम को आए? आज शाम को? हाँ सर, थैंक यू। कितने बजे? 8 बजे। मुझे लेने आओगे मेरे होटल पे अपने ऑटो में? हाँ लेने आऊँगा सर। बहुत अच्छा। मेरे साथ गोपाल भाई और ईशुदान भी आ जाएं आपके घर खाना खाने। National Council of Educational Research and Training NCRT ne meti makche university status lesi ka katebege hudi besetu katebe bam hange ngora ningru gai zela dele ze sale Marasam pogamene saze danai chitkeu ze kru ku na mama ge NCRT gu executive committee ne university status lesi ki katebege hudi besetu katebe bam hange pheugai ze di novo categories beset hange samhepet kai dele ze official ne sale National Council of Educational Research and Training NCRT Council Executive Committee meetings ze India de gulisi ki deuge timchak cherje pe Union Education Minister Dharmendra Pradhan ne meeting gu bampe teuze samhbin samgai dele Senior Advocate samrambe ki ge turamata teuze chingdi be pe Mukhu rahat gi ne wangkada be luk rusrok Attorney General of India te rai legu leize sale Mukhu rohat gi ne pakna pe Attorney General of India tabam pungchura pihi piting tim chakai be ting mekche wang rabe bai ke jacket mage India de gu hindi reheze tim chakai be sai pe top law official te gu de leize sale Marasam pogamene saje chuna lok reming Attorney General of India te zabam pe KK Venugopal patapinyo gine tin sokra beti mikche hechit kyo ze himbre tingkum sang na jang ka kana ge patapinyo gine soga gu de zai KK Venugopal ne pagu kusarat ki gine tapung bakak tutet bam rahang kem gai de kane paching di bezle gine tin sogu de je sale KK Venugopal patingkum rias quicket pe ne India de gu hindi rehe je tim chaka be sai pe top law official te chu beze tingkum sang na je krishna kum jeuke ze himre gine patapinyo gine pungchu guys pegu tenet kusarat kige to pung bakak loilu bachangadu tingkum kai si je te tet sebam de lei anui hai manane chigai ra ile senior advocate samrambe kige turamata te je chingdi be mukhu rohat gidu relang be te je tingkum changna je kromedai kumge Attorney General hange kalangai je pegu tenet kusarat kige ta pung be tingkum kachumre pungai de lei ai gine na mai gu Marasam news ka loi ga de lei pi guys an kingani malai indu to de lei